musacho invite banje mukaya bamete buya igo bayigete bondo igo myaka ene ya elire mbanya ko bamo inki elisinyaine kiwago sijadera ayadada okay mbara renge amekero bachagete oiga kunyobora se mbarenga amusana umujando ngai aya gato mundu mutayibwiri nero manyete bathengi kiabete karanga era somugano mundu mutayibwiri nero nabo mugukurikana ikiagere kitabi igo chikonya gosoka with time so goja kumanya umuntu kabisa nitakiro makini and before you get married yes kende gyonse okorra kere negative in your partner never should you deceive yourself nga tubuye ngai nange ngenteke change for the better kero mwacha kire marriage it will only grow worse igo chikokonga gesomoli gesoma umungwano oyo bono kubagenderete kubamenyete hamo bagacha bagasinyana ekero basinyana what happened nkilinga mbaikora kero montagansa kurari gitanda kiae asige kaki myakene ebana umusacha kurari room yae n'umukwa kurari room yae astari bakumerana igiye sinya inuma yete ya karanire musacha yagachandika sana gateba what can I do I'm a young man nimbu hata chinguru kira atware none kibesa akamwo gende nyumba yo kwegokya okore bintu bya yaroro oira na nyumba okaraki ogenda umerana n'abasubati unywa amarumera n'abasubati bali beba na kadhalika na mambo kama yani akaamua kudili na wale wanawake wa huko nje wale unaona so lakini yakera akorire gentu bunekyo idaba umerana no musubati oira na mwaye ari kwerora bube sana buyitia otebanga sasa hii kitu siata o feel guilty go feel guilty otebanga gaki one kinkieke nakora no musacho nyomete na anachire mwana is this what I'm supposed hii ni nini sifai kufanya hivi lakini naande party B ya enda ando irana pono yokogera ko kore binte biningo nara nachiye ko motebi to solve ushi wangire tata itiko tegerera ntafanya nini musacho yo gachandikite birengereri goikabono igakotebanga ubugima bwaye bono kuburabe ikiagere utwarire ebirengereri ebinge igata gitego so depression igata gitinga nkibona arakore umuchando I wish to kumanya umuchando ninki then we would have known ngakito address mukayo yoye usibona mukayo yoye nenda bwenta chungusu lakini bono ayo mate kire changire kigo jagiaso abantu barora nabune minyama bosayi batata gitiko kurigererania bosayi gotu guchigotema nige kunkire giasoire bono igase mwanya bantu yes ondo naurali getenga be careful even the devil was an angel one time atena era ulengo mumaraiko mokonguna amario gisaba mote bali gotera ege kweke gia same sex relationships yes guchikere ko bege kweke nene sana buchibosia na bora achiko end up kunyomo musubati lakini obwate umusani omongao musubati lakini you're in a marriage setting asinge ncho ya go avoid judgment kurwa society bla 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 na kwebeka ezinali une nabera be possible na kwebeka liyo getelimo kavete yes yes lakini nderi sense y'ubuchui bwaye buri bwa muri nawo buri hakira dino muntu buno wegagi so it could be a possibility in this scenario as well yes onyo musubati onero yukana bonga kaindili room yawo nelia nje yaneneye I mean then what are we doing in this marriage musajo no moko kimba bwatha bana oyomo musajo no moko sana musajo no moko sana and he's a good man if he feels the guilt igwate bago go feel bono bo yeah so that means ngaise ko entegegese ko kwanu boronge kebarwe tena musajo nabara so what just lakini miaka ene but gaki kendi yonse kyo kobera to basaguye tukutana because at the end of the day it's your life trust you me musajo yenze kukumambia musubaje ko nyoro muntu mungana ndo bugima bogendera musajo mwana achiete pi onye tari ready agara suggest yetwete hadi agasoka pi akagenda
Onye radio dudus ya ngana suggest into gete. Kuchia somo sacho yo. Yetige toso wewe. Agetigire pi. Lakini iko ali manyete. It is his life. I erengere na manyengo we manu one you need to move forward. Ade tute na no na yinya ne redu na kwata batigandi. Yadira to. Because honestly. Bono no stagnate asobo gima asengye partner we atingiro modu ya mwire ko kore bintu bya se gochi. Must your life end?